Bog svima, evo nas u novom videu u kojem samo prolazimo naše pripreme za drugi kup grada Zagreba. U ovom videu ćemo samo proći kako nam je išlo 3 weeks out naših treninga. Dovoljno smo blizu da je sve postalo i teško, čak sam ja imao neki peak deadlift, ali prvo da krenemo sa čučem. Pa krenemo. Ponedjeljak smo kao i obično započeli s čučnjem. Ovaj tjedan su bile malo veće kilaže s kojima možemo već otprilike procijeniti u kakvoj smo formi i kako bi to moglo izgledati na mitu. Bar se nadam. Da. Pa vidjet ćemo da li će to stvarno tako biti, ali kak je prošao tvoj čučanj ovaj tjedan? Pa mogu reći da je jako dobro. Mogu već procijeniti šta bi mogla dići. Jedno 300. Da, pa 300. 291, to je rekord. Čalim se. Pa ništa, ovaj tjedan sam imao jedinicu na, ne znam koji RP, ali sam digao 245 kila. Išlo jako lagano, začuđujuće, jer onak, poslije onog sveg što sam prije radio sa French, pa malo dok se to sve prilagodilo, sad je krenulo opet kako spada, čak bih rekao da sam digao puno brže nego ikad tih 245 mi izgledalo, možda nikad nisam tako brzo digao. Ne, bilo je stvarno brzo, jedino što sam ti već rekao u treningu, meni je to mi čučnju, djeluje mi ko da se onak, kad se spuštaš ko da si feder koji se onak nateže i kad dođeš u rupu, ko da ti fali taj dio da eksplodiraš prema gore, ko da zastaneš u tom dijelu, lagano kreneš i onda kad kreneš leti gore. Da, definitivno. Imam osjećaj da mogu bouncati i da znam bouncati da se spustim puno brže da bi onak 20 kila dizao više, ali nemam. Probao sam i moram se sporo spuštati i jednom kad dotaknem taj neki depth, samo odati gore. Ali opet ako pogodim dobro putanju, puno tog me zezna i zato sam sve i svaš mijenjao. Nakon tog sam imao, ja mislim, 2 trojke sa 225 kg, to je bilo ok. I još nakon toga 2 seta sa 190 kg, 6 sam imao i to je to. Ali ako je meni išao dobro čučen, kako tebi išao čučen? Meni je išao apsolutno bolje nego tebi. To se neki trend nastavlja. Ja sam morao hitati RP8, ja u stvari gledam koji RP moram hitati na treningu. Pa na temelju toga onda procjeni kilažu, a nije da si odredim 3 tjedna unaprijed šta ću dići koji trening. Ali uglavnom, znači morao sam hitati jedinicu na RP8. Računao sam si da bi mogao ići između 250 i 255, ovisno kako će ići warm-up. Na kraju sam pao negdje taman u sredinu, 252. Odradio sam, htio sam raditi 240 kao zadnji warm-up, pošto mi je 240 bio top set prošli tjedan, pa na temelju toga usporediti brzinu. I rekao bi da je išlo tih 240 više manje jednako kao i prošli tjedan što se brzinu tiče, samo što sam otišao malo dublje nego prošli tjedan. I odlučio sam na temelju toga ići 252, koje na kraju, mislim da je bilo lakše od RP8, mislim da je bilo oko 7,5, tako nešto, djelovalo brzo. Izgledalo puno brže od RP8. Da. A tih 252,5 mi je 2,5 više od mid PR-a. Tako da, to je neka kilaža s kojom bi sad mogao otvarati. Tako da mogu bi komotno otvoriti sa GMPR 260 koji ovaj tjedan, sljedeći tjedan, nadam se da pada, ako bude dovoljno milostiv da mi dozvoli RP9 u treningu, pa ćemo vidjeti, onda bi trebalo sigurno ići preko 260. Ali to ćemo vidjeti šta će biti. Sve u svemu, čučanj ide u jako dobrom smjeru, kao cijeli blok. Nakon toga sam radio četvorke 217,5.
3 komada, to su, sva 3 su bila ono RP6, 6,5, znači to mi je i dalje znači imam nekav top set, nakon toga imam 3 radna seta četvorki, gdje samo ono pumpam neki volumen, ali te četvorke su mi već ono, znači u prošlom bloku sam završio sa 217,5 petice, a ovo je sad 217,5 četvorke. Nakon top seta. Da, rutinski nakon. Nabaci 217 i digne. Da. Tako da ide to dosta dobro. I biće 300. Evo, mislim da mi je ovo prvi mit na kojem se više veselim čučnut PR nego deadliftat PR. Da. Jer mislim da će biti ono masivan. Da. A ovo vidjet ću. Dobro, to bi bilo to od čučnja. Prebacimo se na bench. Pa evo, nakon čučnja Lizi je imao bench. Kako je bench prošao? Bench je prošao solidno. Imao sam prvu jedinicu ovog bloka. U prvom tjednu sam imao dvojku. Trebao sam hitati RP7, išao sam 160. I mislim da je to bilo negdje ono RP7. Ono, po brzini bih rekao da je išlo nešto malo brže nego što bi opener trebao ići. Tako da vjerujem kad se sad još ono malo privikne na tu veću kilažu da bi ono mogu biti negdje u rangu prošlog PR-a, da. Tako da vidjet ću kako će ići ovaj tjedan, to je sljedeće. Trebalo bi biti nešto malo teže od te RP7, možda nekih 8, 8,5, čak i 9, pošto je sad zadnji tjedan. I mislim da ću onda na temelju toga moći procijeniti stvarno šta bi mogu imati na mitu. Ali uglavnom tih 160 je išlo solidno. Tako da mislim da će to na kraju biti skroz ok. Nakon tog sam odradio četvorke sa 142,5 i tu mi je ono, malo sam previše odmarao između top seta i tih back offova, tako da mi je onak, imao sam 3 seta za odraditi četvorki. Prvi mi je bilo RP7 i onda kako sam četvorku na 7, jel? I onda kako sam ono odrađivao, mi je sve bilo lakše, tako da mi je treći bio tek RP6 kako bi trebalo biti. Ali sve u svemu ono, čisto ok. Ti si hitao neku jedinicu ovaj tjedan, pričali smo da ćeš na temelju ovog tjedna vidjeti kako će ti ići. Da, i poprilično sam zadovoljan, osim budete vidjeli zašto, ali to je više tehnička poteškoća reka, nemoj, budemo odrezali taj šaraf. Da, imao sam jedinicu 177,5 kili. Dobro, eto, onako, to ima još tu dosta u rezervi i ono što planiram dići na mitu, mislim da je to tu negdje, budemo vidjeli kako će ići, ali svakako puno preko PR-a teritorija bude bilo na mitu. Dobro, čak znači dogodilo ti se da si krenuo dizati i da si lupio u rezervi. Da. Malo mi je, ne znam, možda sam malo i predaleko s glavom otišao, odnosno cijela pozicija tijela je možda malo predalje bila, pošto sam reka mora biti dosta bliže šipci, da se mogu lakše izbaciti. I onda ono, kad sam išao prema gore, zapeo sam u šaraf, odnosno stup taj lijevi, kap koji drži šipku, ima vani šaraf koji viri na ATX combo reku. To vam je upozorenje za sve koji ćete sad izaći na natjecanje u Zagrebu. Malo se namjestite više naprijed, jer obično svi combo rekovi imaju glatki taj dio, ovaj J-cup, znači kako on izgleda ovak, imaju glatki taj dio J-cup, pa ako udarite, šipka će moći proklizat. Ali ATX nema glatko, nego je šaraf koji viri van. Tako da ako udarite u to, može dosta omestiti bench. Mislim, meni čak i nije sam znao, dobro,
A dobro, ti do si kraja. svjerano, šta će se ti sad ono uspoređivati? To je samo 177,5 kg, to je ništa. Šalim se, ne. Dobro je to odletilo. Nakon toga sam imao trojku sa 160 kg, bila je nakladana na RP7, bih rekao. Petkom imam taj main bench, odnosno tu jedinicu. Ponedjeljak sam imao isto poprilično težak set. 4 petice, mislim da sam prvi set odradio sa 152, pa 150, pa mislim da sam došao do 145 zadnji set. Morao sam se žuriti jer radim od 7, a ovo je bilo onako, krenuo sam u pola 7 skoro i u 10 minuta sam odradio tih 4 setova, možda i manje od 10, ne znam. 10 minuta si odradio volumena koliko ja imam u cijelom bloku. Da. Tu negdje. I da, to je bilo to od bencha, možemo se prebaciti na deadlift. I za kraj nam ostaje deadlift. Ti si nešto spomenuo da si ovaj tjedan ti je najteži deadlift ovog bloka. Da, kao najveći deadlift. U prošlom videu si najavio da ćeš ići 315. Da. Pa, tak je bilo. Da li si ti bio zadovoljan s tih 315 kako je išlo? Pa, ako gledam brzinu i sve to u biti je, samo uvijek kad su mi zadnje lože SOR, odnosno fatigane od ponedjeljka, krenem se tresta, a uvijek je tako bilo. Ono čim je bio malo teži čučanj, odmah me to sprži skroz do četvrtka. I već sam znao na 290, odnosno 275 mi je bio predzadnji odmah, tu me već krenuo trest. Na 295 onak i znao sam dobro, bit će borba, ali samo moram to izvući jer brzina ide. Leđa i sve ostalo bude to izvuklo. I onako, odletilo je ok za zadnji deadlift, odnosno najteži deadlift, čisto da me pripremi za ono što planiram ići. Pa s obzirom da si do sad najviše pripremala za državno ove godine si digao 310, tak? Da. To je fail? Ne, digao sam. Digao, ali je bilo teže od ovoga, tak? Ma da, mislim ako gledamo onih 312 koji je bilo prije 3 tjedna, tako nešto, to je bilo jako brzo. I tad nisam bio fatigan, jer mi je tad čučan bio nešto, ne znam šta je bilo tad, mislim puno manje nego sad. I onda potom se vidjelo da je stvarno jako dobar deadlift i da bude dobar deadlift. Samo, nakon te jedinice sam imao trojku na kao RP7 i po svem onom što sam dizao i prošli tjedan i u prošlom bloku, bez problema trebalo ići 282,5. I stavim ja lagano burtni i sve to, ali samo da naglasim sav sam popaljen, leđa, lože. Hrpa isprika. Da, hrpa isprika. I uglavnom moram se jako utegnuti da bi to sve bilo dobro i onako možda sam malo smireno došao na tu trojku, iako je to ipak 282,5. I prvi sam digao i osjećam, teško je, i drugi sam kao krenuo sam spustio. Ja sam ja malo potpalio. Da, onda sam mu rekao malo sam mu doviknuo, kao, sad digo si jedinicu na RP 10, 280, šta ti očekuješ ići na mitu? Kak sam to rekao, samo je bilo bilo mi jako žao što sam tad ugasio već kameru, ali bilo je skidanje pojasa i pam, za fitilje. Da, neko da se našao blizu pojasa, ne bi baš se dobro. Tako da, Gogo inače dobar u duši, ali kad diže pitbull, tako da treba se maknuti od njega, ali uglavnom... Na mitu dok je deadlift, nemojte mi niš pitati. Koja je poanta priče? Poanta priče da za manje od 5 minuta čak prošlo. Fokusirao sam se, stisnuo sve kak treba i sa 270 sam napravio trojku na RP6. Pa da, sa 10 kg manje. Moja poanta priče, što ja vidim kao poanta ove priče, je da
stoji autoregulacija i ako si 315 digo i vidio si da te spržilo, možda bi bilo pametnije otići nešto malo lakše. Iako si ti u prošlom blogu Pa ne znam, ali ako gledaš 207, ok, sad ti kažeš to je 10 kg manje, ali RP6 je dosad se baciš. Da si mi dao opet za 10 minuta, digao bi tih 282,5, onak. Treba si ići. Ali uglavnom, mislim da sam to sve u glavi bilo, jer na kraju opet na... Pa sigurno je bilo u glavi, znači ti si se za taj top set, si se full nabrio, išao si mentalno totalno spreman za njega i digao si i malo te to ispržilo je bio teži set nego što si trebao i onda kad si išao na taj back-off set koji ti je realno bit će težak, 282,5 trojka će sigurno biti teška, došao si nepripremljen, nisi bio mentalno u tom setu i naravno da je bilo teže, ali dobro, okej. Bilo je što je bilo i bitno da si odradio kasnije. I da je 315 išlo. Sad mi samo žao što nisam ponovio 282,5, a ne 270. Ništa, daj je odradio ovaj tjedan. Pa vjerojatno ću imati nešto tako. Poznavajući svog trenera, ali ne bude se puno micalo od nekakvog velikog RP-a. Da, to je to. Poslije tog sam imao 2 šestice sa 230, mislim. Naganica. To je bilo to od mog deadlifta, kako je tvoj deadlift prošao? Pa manje teško nego tvoj. Ja sam imao jedinicu na 7 opet za hitat i ovaj put sam malo overshootao, išao sam 297,5. Zadnji warm-up sam odradio 285 ako se ne varam i on je išao ok, išao dosta dobro. Pa sam odlučio skočiti na 297,5, na kraju to je išlo je kad sam gledao brzinu nakon treninga, brzinu šipke, bilo je solidno, ali u tom trenutku nisam bio zadovoljan kako sam digao, ne znam, baš sam im osjećao da je išlo teže nego što je trebalo. Zašto mi je cijelo vrijeme u glavi pauzirao si 300 na RP8, ovo mora letiti. Ali jebi ga, tad sam bio u piku, bio sam i mentalno spremni za to, tako da šta ja znam. A možda si samo slabiji sad. Pa možda i to, možda i to. I kad dao bezrazan na mitić, Ali uglavnom ima poznine priče koje ni tebi nisam rekao, a to je da taj dan sam spao dosta loše. Spao sam jedno 4,5-5 sati. Izgovor. I ne, to mi je sad naknadni izgovor. Nisam si htio uzeti izgovor na treningu, htio sam doći pa procijeniti šta ide. Jer znao sam da sigurno će nekako utjecat, ali idem vidjeti na treningu kako će biti. I vjerojatno je, sad gledam, vjerojatno je to utjecalo da tih 297,5 išlo sporije nego što sam ja htio da ide. A sve o svemu išlo je dosta dobro. Znači Liza ako se naspava ide 350? Sigurno. 350 plus. 12 sati sna i... Uglavnom, vidjet ću kako će se mi sljedeći dan. Treba bi neku malo težu jedinicu hitat. Pa treba bi da malo težu neku. Pa ići ću. Neću najavljivati ništa, ali imam neku brojku. 17,5 da digne više nego ja. Ne. Ne zanimaš me ti uopće. Znam da ću to autotolirati, tako da. Vidjet ćemo. Uglavnom, nakon te jedinice sam opet odradio 7 klaster setova sa 267,5 koji su svi išli ok. To je više manje bilo to od mog deadlifta, na kraju tjedna sam još odradio sa 215 12 brzih jedinica sa 45 sekundi pauze gdje se više manje igram sa tom nekom novom tehnikom što testiram i nakon toga RDL 3 desetke, ali onako tek toliko da malo upumpam volumen na RP 5, 6, tako nešto, 190. Tako to je tek toliko da nešto, da malo upumpam još ložu. I to je bilo to od deadlifta za ovaj tjedan i od treninga općenito. Tako da sad nam ostaje još 2 tjedna. Ovaj tjedan bi trebao reći sve. Mislim, treba biti dobar indikator kako će to izgledati na mitu. Vjerojatno ćemo biti još polomljeniji nego sad, pa... Ali to je novo. Taper sve ispravi. Taper doveda 100 kg. Pa i 200. To je bilo to od videa, hvala što ste gledali, ako ste došli do ovdje.
bacite nam like, bacite nam subscribe, zapratite nas na Instagramu, zapratite nas na Facebooku. I to bi bilo to. Vidimo se za tjedan dana u posljednjem videu ovog Meet Prepa. Ajde.